Şaýlo, bizdin baş myzamda el ökülün, prezidenti, jergilikli geňeşdin müçelörün el şaýlaýt dep жазылган. Tileke garşy iş yüzünde anda emes. Tizmeni partiyanın lideri tandaýt. Biz sizler menen bolso al tizmeni bekitebiz. Bizdin birinci maksatыбыз elge şaýlоо hukugun kaytarıp berүү. Бул болсо парламентке элдин кадырына ээ, интеллигенциянын, дарыгердин, мугалимдин келүүсүнө шарт түзөт. Бирбол, номер 13.